Kabintingkan sa manen, tatila damanen ar-aramiden. Umuldi-kulding kamanen kayat namun sa mapakulanen. Ay nakabintingkan sa manen, tatila damanen nga sawsawen. Awan ka din maaramidam da siyak met dentin ka isturwe. Pwede kayat di mamalo-malo at di guskan tamay katabartek mo. Tangamin day tapayod mo, diya ka maaklo. Pwede kaya't iti mairubo, isarteng mo nalaw sa panagbisyo. Baliwa mo, titaray tabyag mo, itanta at dapay tiyempo. Kabintingkan sa manen, tatilat hamanen ar-aramiden. Kuldi-kulding kamanen kayat tumon sa mapakulanen. Ay nakabintingkan sa manen, tatilat hamanen nga sawsawen. Awan ka din maaramidam ta siyak met tentin ka isturwe. Kayat di mamalo-malo at di guskan tamay katabartek mo. Tangamin day tapayod mo, diya ka maaklo. Pwede kaya't iti mairubo, isarteng mo nalaw sa panagbisyo. Baliwa mong titaray tabyag mo, itanta at dapay tiyempo. Pwede kaya't di mamalo-malo, ang tigos kan tamay katabartek mo. Tangamin day tapayod mo, diya ka maaklo. Pwede kaya't iti mairubo, isarteng mo nalaw sa panagbisyo.